no e Maori. Ngo le Alfred Williame, ngo ngarue ito ke Trust Fund Board. Oto ngarue te ngore te ngota project coordinator ni Rotuma. Ngo misa na to miska e lele ma olungu se os ngats Rotuma takoa te os hanuta Rotuma. Tapi mese isne no he hanuta fiti. Tapi mese os koinang tutua takoa ni rente. Kok mai sinabi ngarang nga saute is mose os language week, Rotuman language week. Tapi ma larang nga saute is talasoka os Rotuma day. Kok ma te is wakid ni Polanaf se tene ngangat sau ni os hanua, tene koinanga tuko e Rotuma, tene ngarut tuko ni fuek. Ila mose os hanu te Rotuma, nots la OX se tene ngangat tutua takoa. No e ko ma te isa walking ni Polanaf, hai la raket te pema ngaru hisni o masok ma vea ito ke Trust Fund, asok organic Rotuma certification ni na ma vea lalong ni Fort Vese, te pema se pukut ni om tongek, wek se hunte titi fanue, ere ko ngaru ni ore, ere ko avohion la isla esta puk rutuam het la hasang si os fam rutuam. Ti airet os fam na kamat la mau ere ko yo fakse enlisted endangered language UNESCO ka ngo arek os ngare ni sa re teront I la isla hanex os leri la sokof os ngare hanisi os fayanda la isla rakek os leri la sokiteniama. Kop mate isa wakid ni Polanaf. Olum ngats takwa. Happy Rotuma Language Week 2022. Maolum tapema si os Rotuma Day ni lasok yang lalong nga saute. Ngats ma fomus. Noa ia e Maori. O toasa Melania Galika Ono ngongarue e itau ke Trust Fund Board. Alalum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022. Noaia e Maori. O toasa se kayan ruma ngarue e ito ke Trust Fund Board. Alalum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022. Noaia e Maori. O toasa ni Kasela. Ngarue e ito ke Trust Fund Board. Alalum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022. Noaia e Maori. O toasa unaisi. Ngarue e ito ke Trust Fund Board. Ololum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022. Sit. Noaia e Maori. O toasa liwai tamani. Ngarue I ito ke Trust Fund Board. Alalum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022. Noaia e Maori. Oto asa James Magun. Ho ngarue e itau ke Trust Fund Board. Alalum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022. Noa ia e Maori. Oto asa Eleanor. Ngo ngarue e itau ke Trust Fund Board. Alalum se is atakoa. Happy Rotuma Language Week 2022.